кодировка берет. Иван Григорьевич, я смысл на газету найти. Вообще сейчас же вот не кузиня каза есть, вот тут где я тоже. Aja, bunda. Pada kini kurda iga ubatir. Yürü. Вачин самах, шируп самах. Анималдан самах дебушла хадар хашин. Ben de kalamın diye. Spasiba gillerin. Ben de indim. Şakşura juralın dedi bana. Ben de şakşura puranına da indi. O salda kalan verilme kayna. Hep birin ben de bunu otomaşolki. Kuvundu atmaşolki bulunan da var. Hadi ben kalamın. Purni de pihilliya. Purdi beşil. Mabek boram ömürlü bulur. Bada terve yiyince tohrum olmur doldurup. Николаевсip salamlama kilniçe de hırvını juniya. Aha, bunu da spasiba beşil. Purdi mabek var liçe bulur. Şagın bek haklığına zemin dinlemay. Çüredeni yari uça yarar. İtlemeşkini saragaya gayurine. İtlemeşkini saragaya gayurine. Aca uça yarımla bursalar. Saragayak yurlanine ilçe yapanar. Saragayak yurlanine ilçe yapanar. Çengerlede hapkinya uça yarar. Kiline hana kiline jenyay savanısa. Kiline hana kiline jenyay savanısa. Aca uça yarımla bursalar. Saragayak yurlanine ilçe yapanar. Saragayak yurlanine ilçe yapanar. Larsa kalaşar. Tuzla buranar. Ömer bere girse gayet berle buranar. Parı sirya. Ani. Впереди. Kasa volne jiyi bir gayran. Ну, мы сейчас видим, да? Сейчас. Там будет Федор Щита, Шаржул Щитры, Щитце братінде Федор Щита журалнырамба. Федот Александрович Ситов, инде был хейн. Федот Щита был псевдоним илне буладінде. Вара халакунда видеобузык шинзем келжеш. Хулараны бір келдемір. Шагында Павлы Ширзахуны міндесі каламалағандығына. Азыну хомине участезе шагында келдемір.
халінде Николай Иванча, самақ парас бүлдеп. Хизеблеген дешем, килне ханазем, паянды тенақта районда, республикара, Россия жайынде пызык илдеген пулумзінден біреуіл, Россия кино фестивалі болады. Шабығытырақ Ебір Баян районда итерепірі Шакымбек Павлы Пулым, Федор Ситан, Шыр Жулне Ситине. Шамбада Калашын Шабынбек, Пин районда Шурылза Юсне, Павлы, Матур, Пулдарулы синзем сағармал, Пулна и Маллада өзем Шакымбек итереген пулымзінде яланақ астрай ұлтер. Паян Ебір Азаилдимір, Геннадий Айги, Давыдов Анатри, Василий Мита и Паян Хальшак Бахатра Ебір, Таратпар, Тельбулура, Сиримбе Юнажар, Федор Сита, Шуралза Юсне, Шурт Теленде. Шамбада Пирин Юхмадырығынде, Падриель, Юхуменде Нумай, Пулзаилтне пулумзене, ебі пулнеде асадаты дай маспар бол, нуча вағытрах, паян ебі шак шыржул ситнене асадыца, малла хамырын оровара малладыса, Шакымбек итереген пулыма, палатсақ варма, пулдарат бар. Шамбада пулнеде, тауза махе галашын, хамыр дендешіне, ман-манжын, ебірімзене малла сидес ырыва, Парса бұраған пулымзіне адаландаржа бұрасы жын, ішлені жын, хамыр ендешіне, нумай, таузы махе қалаза, ебе хварашын. Шамбада Валентин Петрович Сырия, Иван Григорьевич Сырия, Инзе жула кескетсе, пирен туан ене келсе, Шакымбек пулымзіне тума бұлдарыны жын, ебір, сауынат бір, тұрыжат бір, сирімбе бірле, Юхмайен дұрықне адаландаржа бұма малашнеде бірле, сымақ барза ішлезе, пулма, путь хыжанда, ебір, яланақ пулдарат бір. Шамбада тау сымақе, шамбада шак сымақсыне ебе қаласа сиріплеце хварашын, падырел дұрықынди синзем. Шаг ішре ебі калашын пиде мілі пулышса бұтеде небекінде Луиза Николаевна нде кунда пиде торышы. Варай шаг ябалана ебір пушласа яма Иван Кириллович Солоева пушласа ядымыр дезінде теріс пуладенде. Мәжін дезен выл ебірін ба телефон ба калаш сайзе, шаплаши ғыны дуза, адыр Хашамбек тавапыр дезе пушласа гайны ябалана, бішне жидерес дезе шакла туза хадырленде мөрдені бегінде. Аку кына тума инде вазем булышыш, вазен тюбе бузык шагешре. Шамбада халенде ял пушлыгызене самақ парас дебебе, вазем галаш пүлдеп бірбіш самақ. Үрігін бұлдыр, хизеплі ялдыш, келіне қаназен. Паян ебірін күнда бұғындымыр, Федот Сита шырдылдарына ятпа, азын оқын мейіне ұшма. Візем шамрықлақ боржа жулым негені. Бире хамыр орова, пирен орова. Візем примері жинже воспитание пана. Візем не варетне школда. Пиренде шамрық орова бітік кезене. Візем паттырлық примері зем жинже варенце, візем воспитание бамалла бірінде хамыр Аджазене. Дебіде зәмбеге Федотитан тыване зене, ялышне тазы мағалашын зәм Шагымбек пұжарыба дұқнебе. И Шагымбек мероприятий терме больше исток агрофирмана. Спасибо. Иван Кириллович, Иван Кириллович. Хизепле ялгеш,
килне гыназем, аякран килне гыназем, шубашкарзем де, козловкаран килнезене де, пиди бызыкта всякомбек мероприятияне килнежен. Чынакта еп хамак шуклап еп эмеребе шак ялда журална, эмеребе шак ялда пурнап, адазем жагында пурнасы, савамба хамыр ялда пирен вот хамыр ял ешін пурнаже интереслы булдыр дезе яланак тырышса буны. Самбада вот Валентина Петровна пушлана гысынынде и шак Федор Ситташ решил пулнине пилзесен, волкам икенне бир чынбек алсын шамрыксем кышпаризем, адакунда драканезем пилес пол, а шамрыксем пилмесе де, везем пилцердезе, а ту кышпаризем дас Пирен урама, мыжым Федор Ситта урама банныга дезе. Сана шамрыксыне пилдерешен, пилцердезе. А Федор Ситта хоем бурнысне ол, ағал бурында сай иртермен. Чынакта Евроға тұра бурынна везем. Камыр район газетінде іслене, Кайран Тухса кайны Шубашкарда іслене, Ленинградра, Варжара пулны, военный корреспондент есі бұлза іслене. Чынакта унан өмірі кеске бұлны был, 40-60 жылда вилні бұлмалы жалатке. Умбек шинзем, жылымразем, нумай мар, умбек шинзенен пирен манмаламар, чынакта бізіне ялана ғазайлы дымалы. Тогда бұл сәмбек келінзе, сәмбек палынмыжын. Ебенде биография демскерденине, библиографияне каламармын дегунда. Мәшін десен шутларым клубра пөдемшін, тада нумайшын бұғынсан калаза барып пөлдезе. Ішта мен дуны, мен лебіренне, мен жирнын енде. Шамбада клубра ытларақ калажа бір дезе шутладып. Бұл я бала берге. Кайраны де спектакль болады. Кундағал перенмен журналистсем келіне. Журналист Арсений Алексеевич Тарасов келіне. Өземде клубра калыш пүлдесі шутлап бір. Василий Гаврилович Кервен келіне. Ку перен район жинны убамзаран. Тарасов та перен райондан. Лакасын жен. Шамбада өзем қойзан самарзіне Чаплы вирлесі магазине клубра калыш пүлдесі шутлап бір. Калынде акшак қалығы мененде күнда астыра кезем, племянник сезем, мінезем, племянник зем, түркі жезем, тезе Турцияндара шы бүлдезе жұтладып. Сіз парахам алдан? Мәне паназым. Мәне папырги сымақ. Лежа падагалар пілапламазым. Мен десе қаламалағанде. Шаққым бек чувствуны жан. Пызык, пунеде пызык тал. Демеле иранде шақла қаламала болынде. Шақна жаланы құпрамала болдыр боля сирен. Тадамын қаламаланде. Аде жаланы кесепре болынды шала. Федор Життана курны жинзенчен бірден бір жин юлына гонда берін. Бір жин гына. Выл берін Лидяпа, Лидиванна, Ситова, Майорова. Выл гына хүйін Азаилевне, ебінде Тарасов, Арсений Алексеевич, Пичетлезе қаларат пүлдесі жұтладым. Лидиванна хүйін Азаилевізененде Ширза Таванадылда тухай. Пиллек мүш нөмірінже, вот илзе вулама сиресіне де. Бұнда Ширза көдембехінде бұл қалаза барады. Ден қалама еврдарақта бұле. Қарақал келі көшін еміш. Пачыши уже. Қалаза баны. Сақырда бұлында он жүхне. Ведержитан деман аттен тедержі бұлад. Юмандейен шөлі бұлад. Ку Личапа юмандейен ти аслы херенде. Бұл Она курза юлна водор бермеш ул ел мен тухсагайны гундан вунваттыра вунултыра инде ялдан. Ну хедержитанан де берен мелегалас. Я бастываса алла жул не астымап, конечно, юбилейный дуня. Ут мол жунне 2020 жылда берен атте мана тенде красный гвоздик менче школда Падренде Валентина Ивановна Виктор Верца врачена. Валентин машина, Виктор Валентин машина. Кажар умба газазем, он вильда принесине газа, инге бенде. Мен Урмар райондени ул инге булна. Шандан булмала. Урмар райончен Шубай яленжем был. Унда вот самек бол.
Вот унда гайзазем, вилді призне гайза, вилді прине унжуненде, утмул жулдулдарны мененде қалаласа, я бұнжіне ажапчанде, ажапча да, бұнжитше дулдарны жабықтыра. Вот унжіне юман деде, бурде бурны, тедержі бурны юман деде, ундан прилеверенне ішлене, ваши деде булны, ат деде булны, бурде бурны, туанзем, марьепада булны, бурде бурны, унжуненде, менде шау ажапчанде памятник вара аттейзе келже унжинден хойын пыдарны вилді президент пыдарны ну федерне шерне вилді президент шерне зегизе кунда хамыр мазар жине шитыпсын ратни батненде унда памятник куратор булынде шабабыниге дуса шамда ярыса чавса унжине вот шак маю хебулмалы тоже. И красный глазик синизем, менен келзе шкулдан дезем. Сам жүйне дуса, мен мелегалас. Хамыр мазар жиналадын да, ну мен дұрсан де. Изегилне онан. Чеслы тузан де. Числа за Числа. Гвардейская дивизия жеңгилне он жоқ. Шамбекче бумала, ха. Вот, шамдан ба. Вара сагырында тымышулда, тоже писатель заманны чемерен, Шубашкардан. И унжине килдемар, клубра. Ваше унжине сагырында тымышулда юманде чирле килеймен. Атте шуг унжине сагырында тымышулда. Мен ваше деде унжине тоже гузай он ваше де. Ваше де тоже покойник Альпурде Елизаветне. Вол унжине клубра тоже концерт пагилинче падрелинчи. Мен Рдакаран концерт ласаваде шамжуне мен хедершитта мен не бенде вот ваше де унжине калзабаде тоже хейн мен зене аза или везененде умбадне ширюзе вот шаны ширюзене архивинден вуланызене ваш шамеле марье хербуза життер булдене ширюзене калзабан ваше де унжине шавзене юрат спасибо сире пурнеде ял калсене Тисланжын Сержул был сағалмар, конечно. Манкошым енде был, ялым шамбрық бек түген задырат. Еп шамбрықла сақырда бұл науын жүхне, бір жыбыштан сен кірза тұхын жүхне. А тебе киш калашны жем курден бек. Акваляна похожете. Хура, хитре, пызык, синжек нася бала, хура да востовка ба, калифе хура шлавар ба, шапшудады ба. Мана тенге жіне, ларчы деу мана алын жен ямаре. Пызык вренен ішін бұл дезе тусагаре. Час курай еппер курай, машина жинжен тұхна теп пре мана мындуса. Естейт пызык вренен жен бұл ете. Чамна хали кейбек асты курап еп. Симиспе мар курапа, тема курап стау менде. Шапшут, хитреш. Гимнастика была диханю? Гимнастика была диханю? Тостовка пулинде. Мененже акунда темде. Сукноран членен диyor. Сукноран членем бечева ба. Чамби. Прожибуштан дитей. Мамай да мары бара, а тебе кине кингалаш не принесте бинде. Мамай галашеш. Мары прожибуштан. Я бундюк не премш глазага. Спасибо, куштарын загинешін, борзара да 5 жыл. Сумасунышын, хисепленешін. Ачи юлны бузанда да антиден, бірінде бұнда хамыр масажене кете ачи. Арами медсестра бұлна, тоже уракетечи. Директор протестеде, ана командировка рад, астынде бұлна. Сағал аракене. Амужази. Тияслы племенники есе, Ризапа. Ти кезен племенники стаканда берин, хедришита, тепри. Сикижинникам. Ти кезен племенники, хедришита килдирха. Шалсыне в тарапы. Сикижинник. Племенники. Акала. Ада.
Ben ceze kalam Allah'a. Ти аслы бе тегесин не ужачка? Сержулдалар не? Hadi. Hocadı ömer benim Puri'nin aslında uçar. Yollara. Dur. Sen Dur. Андай барымыз бар деп olur. Турда kalıyor diye. Атянине спасибо, манасам ятне банужун. Şubay göklerini. Sevince şerlikli. Kur'an şiddeti yaşta olsun. Рыгаш пулдыр курнеге. Кебінде хутсембе узы курадып. Пите пулханадып. Паян декунда ебір меншен келнене пурде пілеші пулдезі шутадып. Кам хавыл хеведер шитта. Шавындан бушлашын. Хеведер шиттан девыл пирен ялшынный булны. Федот Александрович Ситов. Вунбилик машмайра, пинде дохажыр вундваттым шулда журална. Кеве стильбе, был буладшене стильбе, ширымса кырмыш майра вундваттым шулда журална. Пирен ялда пушламыш кула жюрене. Пушламыш клубы дерзень, падрелинче, выдамыш клубы дерне. Вараша выдамыш кулда врене чухней, был хажат сенче калавзем жирма бушланы. Хамыр хажат сенженде. Статья зем бичетленем. Пинде тохыр ширинде хырмыш шулда Хадербул журналда хастар пионерзем дятлы унын калавзем духашы, бичетленсе духашы. Вара пинде тохыр бодырмыш шулда был падрелинче педтехникум подерзе полиулетти учительде ишлеме бушлать. Был унчухне вунулды жулда булны. Сугат ялинче ишлене, унда был шулдалык шуры, иги жула ягын ишлене, шавыгытрах был коллег статья земжирна, хачат сенже, калав земжирна. Езер бурде бледер булынде, вуланы да бул. Дмитрий Николаевич княгирлар жиберин, оставатыр бульта. Юхмайынче торын ял торыхе ятлы княги, шавында колхоз ергелени уйрымрак пачеккана шамбек уйрым бур, хвейдер считайшын жеңгіларны. Епна малдан хам да білмейн, шана вулаза білдім. Бұл вунулды жулда жүхне колхоза керет. Ашаны жолын колхоза кемес, бұл вунулды жулхи ажнача пірреміш колхоза керет. Пірреміш колхозник сен шуденже пулад. Вот шутлаза борғал, вунулды жулхи ажавыл, ажапча ветхавыл. Бұл кызыкшын вырыне хухайне құрса, жанда колхоза керсе, пуласлық пұрныш лайықладасы жын тұрышса, жынбек халихемлензе бұрна, чынақта қаламала. Шав вадырмыш шулзенже, бұл сундал, капкан, хадербул, канаш, пионерзасы хачатсенже, алы бұсны, алы бұса жирны, сывызем, очырксем, калазем, унын сағалмар печетленсе дұғашы. Падыр ел тұрығынче бұл бұғытыра шып ұнба бірле ішлеші пейде сағал үшін палы жінзем бар. Палы жінзем сағал бұлман дезе қалашын. Бізем үшінче бізем бірле пір чөмір бұлза ішлеші. Хеведір жетта тұрындан Илья Думилин. Педір митта, бұл митта вашлейін кедеші бұлад. Первомайский ялинжень булмалы. Первомайский. Онан Прокасадур, Никита Волков. Шазем пірле булса, зем
хачатсене статьязем, калавзем ширза, вот паллы бузаюгашы. Илья Думилин был чынакта перенгенчен кебір паллы жин, бедіші табеге. Ишлене жин. Пинде тұқышыр бұдыр иккімі шулда, она Шубашкара пионерзасы хажада эшлеметін зейлеші. Шанда ол редакцинже эшлеме бұшлайды. Onun pionirasınca pidetlenye sobesem, şambek hürüşre bir udarnik, kolxoznik sen юрик, şidinüzem savandaraş, şuragi kevvi. Подордваттым шулда, onun yeşilvay сборник pidetlense duhna, şavında onun piyesi pidetlense duhat. Пьеса, я же шагрки берем. Вот сейчас пьеса на ебе хангушпа гурман. Она что тут мало не доприместив, ебе архив видимо майлардом. Я была земным машинаром, анжахта шав я была на тубаймаром. Вот малашне, шана тупма торожада пидем. Что-то бузан пал милегаламал шана пилеген шинзем батне. Тухмалы ехал пыльместеп ха, милле жулба тухмалы не де білместеп. Но пидет тугас келет, шавя баланаман. Шаны вулаза бұғас келет. Ара пирнде тұқыршыр бұдырпиллік мүшілда, пидет әжібе пиде интереслене небе. Она обком, партия обкоме, Ленинград-ри, Воровский, я тебе кезеплеце драган, журналистика институтне время ярать. Время сынешші дене бұл қаят. Институтран варензе тұқсан, чағашқы неге издательствен редакторынде бозашлет, сывы калав, ширасы же, малалла, құрса жынбек торажадынде бұл тосына. Время вғытравыл авланны, мұжыры оның Анна Николаевна Николаева, Вармар районенчен, Чубай ялінчен. Бұл медсестрасен курсне бдерет, медсестрасен курсне бдеретте, візен пірлешсен кәрі Ленинграда гайзан, Волшавында, тада шай медицина енебе время гаять. Кайран пурна келе был, варшых үшін врач адуғат, врач болать. Был хведершіта яла келіне ширы візенже, ширы зем бұрылынан перен тоняпа ұрылы топырымша ширы, аннушка дезе женет. Вот руктым шулда візен мен вовы ывылы жұралать. Шел буленде был, ну май бурнаймас, ики жол бурнай, ики жол ялда, кунда кешен бадренче вилет, она кунда будараща, был вагатра пиде азазем херле шатраба черлене, шав херле шатраба черлезе, шав вагатра азазем ну майше вилеще. Бударма, патине бударн чухне хведершитта кунда ялда булать, вол вадрзак кырмыш жол. Кергуне ебе мунза бухрым шутлазанде. Июле ихинже был ширу жрать шулла. Вова валиона идем кына илме тұрышадып тезе. Кергуне уже вова вильне жинжен ширузем жинже жираща. Абла бузан был пар сентябрь ихсенже шамбек вильне бульдезе шутлады бінде. Она унда ширман. Может тоняпа что-то бузан курман и урук ширывзенже на тош кальместеп. Она шамберги тоже эшлезе может тукма будет, я бурук ширузем тукма будет инде. Бара пинде докашар будырса кырмыш шуда шам ывыльне пыдарных ишын девыл, она шара илеше. Шара илеше де малалеки унын пурнышы, гытларах шар службибе шихынна. Шар службинде унын мелегаласта шар служби был, она хальгибек дурыста галазан, военная журналистика кезеде калама будет. Ималдан жолунде шар школне врензе духных үшін ағылы солдат бұладынде, политрук бұлад. Кайран бұдырды қырмышылда, она шарда чухне, шуры финзенбе шабышына ширелі кетті. Ленинградский облысы, газ служит чухне шанда шуры финзенбе шабышады. Онда да мілеғала баланде құжалбадытса шабышын зұрбышне, бұл Ленинград областен Красноармейц Ятлы Хажардың ответлы секретарь бузашлет. Шагында ширны белофинзенбе шабышны жүкнехе ширны пірпилі бұлды каларионы,
Вара характерimiz şulda, onun kınege buza biçetlendi. Şimdi pıçık kınege gına бұл книге нечто шубка, библиотека где шубка, я нашу раза до Баймара. Пардем бір книге нашу раза до Пром Хамран Надзи библиотекінде книжный палата, шап книжный палатара. Она характерimiz дата шау шул дар gibi biçetlesebilарны десе жирнанде. Апла бузан был характерimiz шулхине. Варша буштани чем пана шавна издательствона шау книгене. Между десень я брошюру, кайран буларын дейбі. Она перехалича подоксагара, Зиванна Ситова Майорова. Вол Асаилевинже Ширзагдардай. Варша буштани чен, вол пір уйық шурымаларақ шып шак вғытыра, майюхинже тезі жұтлар тоже, да ширман. Яла келет вол. Яла келетте, перен асат тебе, юман асат тебенде, зем тіл болса калашашы. Пора было на унчухне шамбек калай. Варша буладех. Шамба да издательственной книге помогельдем. Шаун банде ебе Ленинграда каяллага ичень. Яла керсин тугасти зашутларым. Таванзине аттианне, таванзине курасти зашутларым. Пора шау азат тебе калашны телбун саманда Личаппа биринин жүхне сагышы хехерача болна. Шавна инде ебі унын калабыз телефон зембеде, хойбеде курса калашса, шавна ыйтса білзенде, мен кыштақ пычықкен ширза елзенде. Журнала падымыр. Выл деп бірінде шидес күнзенде пиджетлензе туғаса шанапыр, шанда болады выл. Вара Кайран бара был гайны гышын воржы бушланат. Воржы бушланат те был ша отечественный воржынанде был хан по шурутраве жинже кецелить. Булак кадра булашы візем, оны арыме бейк ште візем арыме де оның шарда медицина сестры бузанде военнослужащий буза трать арыме де. Шумашумын тұрза візем шанда ішлеші, шабышашы. Немеш фашизм бем. Онда Николай Дедушкин советский чувашинже шетме білік жылдардың чүхнеге шерзағыларына бір мен бұр. Шағында шағызбай кәвіл. Онда қайран машқывыр пықсайледер. Шағында бұл шерайт ұнбірге. Пашалыбада, перобада, бұл товарищ живое хюделение, шамбек ятлы. Он шинжен заговорит был. Вара шавы трахер хиккем шудан бушлазавыл Ленинградри защитник родины хажадын редакторы бузадрать. Фронтри патриотка Калави был нонан. Патриотка фронтри патриотка это буларым. Онда метис Лена шабышаган Лена шинжен заговорит. Шав Лена сценаринче был хейн мен Аннушка Мажурне сценаза парад. Өзем каларымынде шумажумын тұрса бір-бірінбе шабышашы, нюры медсестра кайран врач болады. Вара варжырли паттырлық шынынде Федор Щитана гвардии майор, он звание был на Асло отечественный варжин иккемеш степенли орденебе наградылашы. Нумай медаль земун булна. Херах тватымыш шулын шерен вишемеш февралінде волхайын хажадинжен шабыжу херне гайд. Шабыжу хернже вол мен шабыжаган садақ сенженінде интервью земельне хайын хажадинже шанда пиджетлеме. Шабын жүхне варалы кайла келін жүхне пиде бузык арт обстрела легетте, шавында ол пиде аманат. Аманны хышын на операция туна, шав операция туна хушыранде врасем хушинде, унын можырыде булат. Шав операция туна хышын вара был нумай пурнаймас, шерим шитчемеш февралинженде хушне хупат. Он жүхне был Вадыр жулда тулдарман. Вот шутлаза бұғыр. Вадыр жул тулдарман шин,
милле был паллыжын пирен шутпа езенінде, кембек пызык Европа, Пәдем шаржы в масштабе бе тень пызык ештеті вайман бүлінде, тумада ілгіреймейн. Анчақта пиренінанде бірін хамыр таван земінде, хамыр ялзем сума-сумала, десе шутлады хизеп тумала. Тада мен шана қалас деттім. Штақ, шуғыл закайрым. Онанде нарвы шывы херинче, долгая нива ятла ялда пыдарашы. Кайран блокадына сирзияны ғышын, немеш фашиззененде хазен шаржевенелі хваланы жемін, бара сланцы ятлы хула панче обелиск ушма шутланы. Бара шау обелисканде, шавында вильны шинзейн, солдатсейн, вильды призене, кужарза, бара пырпызык мемориальный мен шамбек обелиск туза шанда кушаращы. Хали оның шутла пренде, оның хужамаджы, шавында сланцы ятлы хулан шау обелиски жинже. Пинде добрышыр утмылы житчымыш шулда хамыр ялда ебінде тадах Дмитрий Николаевич'in книги дорог узы курсагаладып. Садовый ятлышава ялды пирин ураманде, он она хисеплезе Федор чита ятне барашы. Халинде унын мелегаламала унын эшезене унжинжен шернезене пиде тупмай евр бульча. Ебенде нумай вагот хуши архивра жразалардым. Вара шав архивра пиде шамбек Пулжакан хирача бульчама. Шав Наташа паик сымрынде Федор Житан картотекине дурамар. Хали енчен, уншинчен менде бузан плес бузан, тепленрех плес бузан, Шубашкара гайса, шав архива гайса, Федор Житане парраха десен, шавында камыда ганшина пурниде шанды картотекана кіртсе, ябалазым тұқтыне пама бұлдарашы. Унда небір шутлабынде нумая кузаш деремен, тада да пуғаса шанзақтарадып, тада манын ұштақ планзем бұрғайынде тубасы, он бірге халінде веше қаламастып. Тада әнде мен интернетда да кірсе бұқырме, бір интернетта немде жүк көңді, вара шау ажазем бұлышсан, мұның занымде қамыр шау тада ширузем бұлашынде, шау ширузене, Мелегаламонда ебензе шамбек ручка багаранда шпашернезем палла мар самансем бур. Шазененде сканировать туза шав енебеште ген хирадязем, шав ширвазене восстановить туза барзанде, шазене кардешу ушта бурынде. Палла галавезем бушинже шазене галама булдарадып. Артиллерисем, патр солдат, юлашки юндумламечень, фронтри галавзем сборник ревзем впечатления, за родину сборник ра впечатления. Ондан фронтри патриотка. Ща фронтри патриотка менен девол шбахын армия халала заширать. Тата тебір книге халенде тебір мен тупромепе. Ежели вой ятлы книгере сборник шинде пур, она тупаймана коллег, она не библиотека на коллег каймала, поим валидис тюлех выгочить меры. Паллах вот водружу тулдарайман шин, тада ытларахта пурунны бузан, мен чухле ширма пулдар на булет жите за шотлабен дебе. Парле ша хажатра ишлеген тусы ширзабаны пір рецензия топырым. Шав рецензиинженде бұл шав тузы жирать. Естет, мен дет ялан дет, кудам каба жүрен дет. Ана қалады. Бұл бітке передовой не каять, каяла келет, онда информация елет, кайран печет езігаларат де, печет езігаларына қажат сененде, коллег салатма передовой не каять бұл. Бара бұл яланақ шав кудам каба жүрені болны жүрін бұжынже. Бара бұл қаладынде. Кунда дет, Тынчымыр кедет. Кунда дет роман шырмалық маны дет материал бұр дет. Шав дет, вот варжы бідет дет, шав романа деп шырза қаларадып дет. Но бұл пұрнышлан аймас,
мәжен дезен кудам кидешукка, уттын жымыр кидешукка, упранна, шавында упран забурынна ябалы земде немде шукка. Инде епшутла бенде шав арт обстрел выходниче был петненде шун загайна виш дезе. Тада мен каласынде каламалызем нумай, шамба япиде тостай расшынмар. Кіскен гана шамбе каларым автобиографии тени ябалананде. Малалар спектакль булмала, шамбада евінде тада Шубашкардан келіне шинзене кыштақ самақ барашын. Шамбада Таванадылда ішлеген Арсений Алексеевич Тарасова, бұл драматург, журналист был, Чевас Республикин искусствен тавадивишлі деятелі был, плакасын жейін, ежернапурде пледер, был Таванадылын шеф-редакторы. Вот на самақ барат, вот это курстан менде бұзыңғалі. Өргәш булыр, ну, тарахын езір бала, хал театр, спектакль құрмақ үлескерзем, қауыртрақ спектакль бұшлансақ деді бұл. Түрсібек алсан, бан кейде кымылы бұлчы, бір енжен бұл, шак, кведер ситана, мүлегас болады. Хер, 20 жылда, бешешіл қалай білі жинна, шанашқал асрадыңца бұрыны, ана тис туны, вот, мүлегас болады. Бұл азайылы бұл қиық, шавдері хақлы, бірзіне бір пұрна-пұр саманы не құрақай. Ажақ, хамыр сұрбүштен немекте көрсағаймас бір қалы бір смаққан. Юржар жымылы бұрнанда, шавялзы мүлі бұрна шықалы бір смаққан. Сылықлы маре. Ұтара хамыр ішінден шуштама девет. Ну, шаватырақ, мүлі ғаспылай. Шақ пирі қалеш мүлі ғас мирлі пұрнышын, ебір чыры сывы юласы жын, өзіне құны салдак сине, балах аза елес болады, өзіне асырдас болады, өзіне мүде әмір парымлы. Ну, бұды білеген сымақ сене қалады, түрсібе қалсан, пиде шел, Украинына бұла, варжы бұла деуінде қалы бір сымаққан, қалей қарушлық, мүлігас бұлады шуыш бұр, ман сериалды дұқлач бұрнайды. Onun мұны көсем, шамрық әтсем, бұлған түрек етір мана, кудатыр бұлдым бұрда. Мен дейді, варжы бұлмаш дейді, Алеша бай Петяна дейді, салдыға есе қаймеш дейді. Шағымба, шамбек саманара, вадарда, қайын пұрнышне, мүлі ғаспад, варжыра татны синнын, синде шула зеленде, өтсен азақты, міндері қарушы бол, екен бол варжыға албырсмаққан. Тебірінден, вот писатель пуже жерде ол чураза үсмес, писатель пуже жерден туғаймас, шамба ебір қал хеведер ситта синден калашного отра, вылытларақ инде ситазен өрөве синден калашны бек, вазине мухтаны бек калабыр. Ну, шав отра калбыр, енденде хеведер ситта жолымырамар бір-бір кадикре, торында, мантыван елда плакасынде, чураны бұлзан калбыр. Был пач уркси булачы, шамба писатель ундай калбыр, шам шираганшин, был мелесин булны, лайк писатель, вынеси булны, был парем ялхалы генден, кашти синин ден келет, меле галашны, меле худшынна, мелере хунда туслы бурны, шапса бурны, хипси бурны, шамба был ял, бір-бір шамбек палы синдагларны, был уйрым семьен, уйрым келиежин калбыр смахан, уйрым йоган, уйрым ураман менегна бар, тивсимар, ол падем ял, мілі господ, ял, қаларны син, вырсен, бір пидео вылы писателя Федор Абрамов калана. Гений – это нация в одном лице. Вот калбыр смахан, сес пилюнда Иванов и галабыр, Дебре, енденде халки, чеваш халки умбек, мамбуксан галабыр смахан. Сес пиле булмас, Иванов то булмас, Дебре булмас. Чевашхал хеп сама мухтада, перенсес пілде бұр, Иванови де бұр. Шак хеведер ситазем варжы бұлма мұзан галбыр смахан, бетабедерунда, пюртлі әлінжен, Шамрыкына Николай Алексеев деген бұл, лайық поэт бұлма бұлдарына. Шамба візім пұрде, ебір хамыр халық, вылы халық пұлныран галбыр. Шанашқал халық пұлныран, кына тұқма бұлдара шамбек шинзем, шавенжен палақ
ялымзем сире мухтас булай. Анев сита хведервол сиренде хмар, сирен бюржмар, сирен бакчан вешинде ларман он шурти галбар. Ну е сирен нагларна. Сирен ашыр аслажырзем азанерзен галбар миле юланы, миле калавихе. Бұл шамба епшулап кашне еп пулзан галбар смакхан. Пайны бер өзен хапишне вот шак шутра, шак тилде мита сита хведер журал десе. Ман хамын Пальмес шамбек ерек bunu узан, май bunu узан галбар. Еп кашни хап кашни шакны болтым. Кунда литяппа журалны галбар. Кунда маюгаппа бурны. Кунда мегуштиде пирус турцаларын десе. Мырзин шабыш миле кашни шинны епшула был телензе каймалла. Миле господ был ханевер тенжел, ханевер ман пурныша теприм пурнышнемен. Ман ялда хал анне шутне сутма дивре. Аннегалар деп билсен, берен жұрт бұжанылардыр дері. Хабар болмастыр болсан дері. Камда бұлен кезде бұрындар дері. Ну, шүте сучадымыр. Епхал, милега аспырат, яла кайма марашав дері бар. Но еп варалзабыны жем, ұйқы кескезе бұрат, бараса езі бұрдан. Шанда Леончик деде, ол баржыран өріне қатарса екенлі, күнда евішменбе жүретсе ол. Конықмар. Ураба хамут инде барсемемында шана зилеп емелен деде билете ханевали бетонран цементран тубук тузакунычу деприня зилеп калабырсмахан епшулапта енденде шав шинзем пулма музан мамбурлыше пан меня зризе булатымчы сәмбеги хамут чуна менбе ебадатымчы хулар алеш ялжын тузыкласа бурнымай калабырсмахан милле шав Шавшин зем булмамсан, ман плакаси, галбарно сирен йолмуда тада тепли булмамсан, ман пурышав велик питен булачы. Шамба епсире пуррижен, пурын нижир, пурын миле, пурын нижен, паян епсире пурнижен, епсире пурниде тавдывадыр. Гради, он что спектакль, курмасын еді вот майбуны узан, кали, ман мунджагуны деген спектакль был. Шакча артисимлар виляшунда. Шандири форматында булып чыгалы бір смакран. Иде там вот чуваш Адиземберге шуғышлаза, ядарлаза хамын ажады чүкіман. Но хамын пулмары жанашқал, ну мен дуанын. Адиземберге ядарлаза специально вот чувашки деген кенеге жүрнігі. Еп халькама памалын ебілмесін де. Вот шағында құзын қорап, қам жын интересы бұлар бір смакран. Бірлемеш, икемеш кластар біріне кенен сыңлади. Теперь лайық пураныр, сыйлықлы бұлыр, сирек ұрма, яланақ, мілі ғаспаты камалла бұлдыр. Тел бұлзан, ес шав плакат сети, адити, хадисе, мана сыйлық сұнақ жүреді. Деп серьезно, да. Василий Гаврилович Кошкин кервенде гильне, был Чаваш Республикин Тавадивичле ищене, адыл тованадыл журналда ишлет, был убамсаран падрежирне, онада сумақ штах. Тавақ сире йылым чимнезем, туған зем, шивх туған зем. Ну, кына каламада келемар. Падрель ене был яланах, пулдарулы шинзембе мухтанма булдарать. Бұл терезе ағалден мар, падыр ел, батыр ен дене. Шағында керет, ебе шыралза юсне, ялда убамзада. Убамзара, онда де халги шамрықсен бұлза курмашы бұл бидех. Аслара кезем ялнақ болны, мәжінде зесен бол, варман барынжи ял, онда комби шырлы, ялнақ жүрене, тада бұтшаңғы тұлтармада. Ана сирен асла жырзем лайық бәліне. Вот калат бар. Падриель, пуренден де, пулдару дед бар. Вот елым айлзесін чынақты. Биде сауынас келет. Жағынбек шин шуратнышын. Бұл шин кедер сита.
Kalar şimdi. Baliyet bir burada kalama da kelimar. Şel. Emre. Pide keske olma. Varıcı indek ne bula. Çöncü nahvol. Деньги пурнасе боржах еще, пар буны жулгына, пышал дери, пызок, роман жирный булече, он талант себе. Вот он был пурденье, его журналист, прозаик. Тогда совезение в лазавга, продавал ватрдагана булна. Сова техники не пидела их пальня, пидела их вот. Чонжинах войло, писатель булачы, шел, ылган баржа. Икшанда жак шершинде баржа ан булдыр. Умвече чувашсым галаще баржа вот не шив дече. Баржа кучне шив дече, вот кучне шив дече. Шамбек булдыр. Икшанда баржа ан булдыр. Чуваш сенеде, нигышхалыга да был сей ан булдыр. Сиритова Шамбек, вот Валентина Петровна, ну ты зеем, пурде галапар. Валентина Петровна, чанжинах езер пызы geçtuğunu. Езер все, ты зенебе немде галамас. Шамбек ял зенемде доymastın. Кемір яла кускат мажу. Почень вот. Шамба пигде сире мэле тавдавас келет. Тавдавас келет. Мәжинда да. Еп хамын пулдарулы кешне, торсесне пенер сасин день бушланы. Пенер саси хажат пулна. Хали ол тан шатпа туксадырать. Унан хадир бул журналда ишлене бол хали саман тякпа туксадырать. Вот. Всегда да пенер сасин день ишлеме бушланы день. Вот. Шавна да шуда издесен. Шавна да манман жиман. Тавда вас келесире. Ну, калар жиндимана. Ебечле деп тванадыл журналда. Ну, калар себе манченжон жомат Кошкин, псевдоним Кербень. Вот кунда аку тватымыш номерде, ну, кыскен гына чуваш календария. Ондай бір хедер ситасин день, чирза кыштак кыдартына. Вот. Шамба да жакна Валентина Петровна, чак игажу, а кунда манын маньбур, кунда манын совзембур, переместранцы рабшанача, чамай псире барашын, хоригер, хорда хорадыр, ешин зене барадыр. Ну, я псире ты тарадыр. Яла харапыр, яла харапыр. Хорадыр. Тавак сире. Харап. Мне возьмем каламарыш, хата дебр я была галашын. Вартынлық тывашын бүлжіш бұлмалагыштақ. Вараға шақтыва надылын пиллікміш номерінде, хиведер жетта бергенде, онда пейді пұштарза, қадырлерзе, возьмем иккежі, білегаламала, автограф каларашы. Вара майра илме дұрышын, улаза машкын. Вара, де, гада каламасыңыз? Хальвара мала спектакль болмасыне выходинжи, революцияченги тематика ба ширна, шоп хедршита шурална, шулзенги ширна мен вон сейчас калап Осипов ширна на вон билlik шулда и вон unuttum şurada. Şar vakit beşinci şirden. İstoriyle şandik istori. Şampaşana izleyelim. Tarhaşın turmazın ya turmalı. Be
Даша, сын жибер bulmasan, сан жине качызым шаврынса да бухмашы. Хитризене шеш суйлашы жав. Акхал, Михаля бичесен саню кинех, иге качырат сабрахна. Ах, Санюкта чиберек чибер жав. Май биде жавын бек маржи. Кашине келетіп керішке жав. Ма келмес хадада. Ах, бітшенделар аз келме бүлжі. Ой, төттен баян урамыра. Улюк, ой, Улюк, келехіна. Кыцы вындым sana. Есі печенеки? Печенек. Ат кезім есназым батке. Сарай ішіне. Ой, аяққа қайнышке. Ондан иранзырда келемеш. Ах, шырвыртмазыр келемес бір деді. Қайры. Хывын аспы, хывын хазанюк. Ай-ай, мінле кетіреді бұланса келнес баян Санюк. Кеуі саппунар кейне қывақтырлеріне. Хамақшке, келешейді. Пейді, келешейді. Манчыл жинжегер быра, тиры чупса жидешук. Манчыл жинжегер быра, тиры чупса жидешук. Пинья жемеритсе вырать кайк пишсе жидешук. Пинья жемеритсе вырать кайк пишсе жидешук. Умышин жень у меня мадат маладу ножи. Умышин жень у меня мадат маладу ножи. Я штук не хевере, майк пеледу ножи. Я штук не хевере, майк пеледу ножи. Ой, чугазаню, чулетине гарам. Пули-пули жинзем келсе кереште дада. Ах, мінле шау Санюк. Тачеланы жоқ пұша темле жоқышта бұлса керек. Мен апла, бұрбалла. Малашник жемен күлен малызын. Юратсына качырая слузан. Ашни радатын, шабын агайма бұдаратын. Терен ешінчей болмас пұшабы. Ах, пәлемен бе ғағаш. Мінле жоғы жүлю. Лен жіншіне неті барас. Улю. Ескаладын качызым чеберезіне шеш сулашы дедін. Шуғышлаға, кургатчыда чеберезіне шеш суласан, сердешек не бұзыне. Чывашкерін сыне зары бұлдырда, пейте жаврага бұлды, бара качызым гырада. Жаслышын, чеберине мар.